Gua ta kono quadratic equation ni daro tika janta me van mugoro bi ko solve ta kono dubdang jokte do kono use ta kon ke factorization method la d factor ke general quadratic equation ka completion square method do ben kul tang yan long a general quadratic equation la general quadratic equation la de ko nx therefore ke minus b plus or minus square root ka b square mungogi 4a times c all over 2a min guru gwame wo biangaje a yango ki equation me b yango ki equation me c yango ki equation me chan kama kamera koromshi kamera yo bi chubula ma gontre bi solution bi shujak gwame ka general quadratic equation la lar ke je la lar ke je ax square plus bx plus c bi yik far ke 0 mi jinu par equation me ken equation me nyode je a par ke 1 ko 1 chang cha ya gwar ke mi chi ak nen gwame x square krode nyode je ko bichane e 1 a gwame ta kon ke 1 b gwame e ko bichen ke chienen gwame minyono b para como para que 5 que c da para como constant para constant gwa minyono c para que 6 mi jini let ke gwame bu konta ke ek value minyono wo para que minus b sibilo ngor b bichunong ni b gwame ala 5 bo minus of plus square root como ke b square da kon ke b 5 pi square bakon nong 25 bo minus 4 mi je tam ke a ngeje 1 gwama 4 times 1 bakon nong 4 bo times nyok c ngeje se gwame bisik be chula gwa bo biga da bai kan dial ngo ke 2 times a dungo a 1 mi je tam go 2 ngor para ke jento gwam bakon ta ke x para ke ngo ke minus 5 plus or minus square root ka 25 minus 4 mi che tam ke 6 no kon 24 mene dwe ka calculator tong mi be jak biga de bay kan del kan ke 2 bi chode ek fara ke minus 5 plus or minus square root ka 25 minus 24 jaru di ju mo jaru ngo tena kel bikel ci ugar pen square root ka 1 ni yang para ke jan 1 du konta ko ngo du konta ke this value divided by 2 minyo no ek para ko ngo ke minus 5 plus or minus 1 ala square root ka 1 gwame mi chiga da ko 2 da kon no value me minus 5 plus 1 here minus 5 minus 1 all over 2 minus 5 plus 1 non con minus 4 divided by 2 non con minus 2 so minus 5 minus 1 because no minus 6 ko can take and get the same sign ala sign ken chat can bisho mane panken bisan bangor la negative wa me bu kon take negative 6 divided by 2 and negative 3 nama I can value ka quadratic equation me